Traditional kitchen. Siyang kitchen ang sais. Yan o. Masarap ang pulaw nila dito. Chicken biryani brother. Kam pulus ada? 10 dirham? 8 dirham? 8, 10. Give 10 dirham अभी माफी मुश्किल. आपको ना पुलाव काम सेम सेम ada 10 dirham. तो आप साथ tidak gila. तो line. Kita naman yung mga malalaking kaserola sa loob. Brother, chicken biryani. Saya? Yan ito kalupit. Laki naman kaserola. Pero malinis yan. Yun no. Saya brother. Kelas? makan pulau. Yeah. Deliver had no? Have also delivery? एक रोटी देना दाल है 200 रुपए करो दाल है वो स्नैपचैट पे क्या है Min hada. Chicken biryani? Iya. चिकन बिरयानी आपका मटन भी Chicken. चिकन बिरयानी Iya brother. Okay, thank you. Kalko si Ace. Tabi ng Tasjil, ano? Ito masarap na ano nila dito, oh. Special Paris, pulutan paya, yan. Kima, oh. Beef biryani, sarta, oh. Pag kumain ka dyan, lalaking tiyan mo, oh. Yan kalupit ang beef palaw, moton palaw, chicken biryani, ano, kunafa, moton mandi. Wow, special ah. Moton mandi. So ayun, kapsat, ito masarap din tong aris yan, no? Haris nila. Ayan. Sarap din yan. So ayun, kapsat, let's go na. Kanas brother, chicken? Moton pulaw? Moton biryani, aywa. Mas spot? Okay bro. Ano, gulayan. Gulayan sa Alcosais. Dubai, oh. Daming kamatis, oh. Gaganda, oh. Ano, kapsat, oh. Ampalaya, oh, ano. Sawa ka sa talbos na ito. Siguro pag gabi lang to, yari to. Ah.
Gaganda ng mga ano, ang palayan nila oh. Tignan mo na oh. Dahon pa lang ayos na. Tingnan mo yung bunga, ang liit. Yan oh. Sili yan. Kamatis. Yun oh. Wala na nasisira yung mga bunga ng ampalaya. Siguro mahinang kumain ng gulay mga to. Pati Ilocano lang ano na ito, sigurado to, yari yan. Yan oh. Sarap. Kamatis. Yan oh. Wow, ganda oh. Ganda ng kamatis. Ito naman kalabasa. Oh. Daming bulaklak. Daming bunga oh. Hindi ko lang kung ano yan. Lumalaki ang bunga na ito. Nabubuhay siya. You sure, brother? What? Sure? Okay. Yeah, me. You sure? No? No? Thanks for watching, kakabsat. Bye-bye.